Jude Kadhure ni mukari wa kuma Nkubu uroritaira biashara ciawe ntere cia kirogine. Jude tabatu barabainge aragwatwo ni murimu uyu wa ngarangari. Bitagwa Kadhure Judy ampumete Nkubu. Ndirajwa ngarangari. Angwatire igitari kwari season empio irore angwatire. Ngarangari yethero ye murimu common muno na niyo watanga hantu sana. Ngarangari remwe ciethero cie serious muno mwanka mtu akaitwa cio. Ende se Kadhure itaombere ukinya level iyo. Inde ndaero ndawa daktari ndendelea kunywa ndawa. Igitai mnandisi ora ciongwa. Ngarangari ni amwe na mirimu imwe ira yethero ire rungurwa E.N.T infections kana mirimu ire wata amato munyoro na mimero. Ndambirire kwigwa na murimo na ndaemeria matanga igwa murimo bando ndageria kuri irio bando no kwigwa murimo ikinya ndanywa gento no ndaigagwa murimo. Iyi ni infection iwata mtu mnono kwina mpio kana season empio ende maingi no ithire yongwa kana mtu no ete sibitari ikathira. Tere sibitari ndeta gutiritwa teta ndaewa ndawa daktari antega amure kampinya na mbere isembi na nditari gweta go stage nene mono ndisiari kwambirio kuimba ampa ndawa inde ndaero ndawa daktari ndendelea kunywa ndawa igitai mnandisi ora ciongwa. Josephine Kaguri ataswa ni mato ende mwana okerira ari munini na itwe ni mato mno. Ena mieri iri iria ajeitwi mato akaragi kayawi njara mgotone ndamwike sibitari araturika bureu utikianywire araturika nerathira buru. Mbaso cia mato kinyacio ciethero ire rungurwa mirimo ya E.N.T infections kana mirimo ira yomba kuwata ntomato minyoro na mimero. Ego jego turika nderiro ya mbeza turuke yuna nira mwikyara ya ndawe mwisi. E.N.T infections ya mainge iwata twana tonini nkoroki antu banene kinya ketho inya bono ba wata wani mirimo ntu yei. Ningwete kiorete bubu ya mutegeri wetu wa WeruTV na nakupoja kanya kangu wate wenikire mubango ya Ugima na Utonga aratwarira cia mirimu mwanya na uratomba kupitia aratwarira cia mirimu mwanya na daktari batuonelia mantu ya mirimu yaratuticie na uratomba witederia unimbeta wa Doreen Kathambi Kinywa na ntuko rwareto watanirete na Dr. Liki Gichunge urawethera re clinical officer ndene ya sibitari ya Nyambene District Hospital na turariria mantu ya mirimu ire wata mato munyoro na kinya mimero. Karibu sana daktari. Thank you Doreen. Na tukianjiria E.N.T yama ingantu ibe ya sibitari uketha kuina section ya ndiki E.N.T ear nose throat kana mato nyoro na mimero. Diseases kana mirimo yo wata party cia mwire ni mirimo nto iriku. Okay, mirimo ni re wata kwanjiria minyoro mato na mimero. Minyoro kwetha kwina mirimo era itana kwa department ya E.N.T. For example nchoma imwe chiomba kwethira ikiye ita kwa ita watrimakinya mtu akwatwa nchoma mieri 3 mieri 6 na nchoma ethia tene ni E.N.T conditions. Yes. Ina yonto ya kumandamu na minyoro uno E.N.T na condition. Ina yonto ya shiamato infections yonto ila shiamato yonto kuma damu kuma mato kwetha utonyete kintu twana kana mtu kinyo utonyete kintu kieni mato kwa tucieta foreign bodies nto ya mingau tushuma tutonyete mato ka minyoro yu yanda for E.N.T conditions. Tina yonto cia mimero nau yonto ya tonsils kumba mimero nau if under E.N.T conditions. Cancer yonto ila cia kwata parts structures each within the E.N.T from to larynx kana NP nasal space na nyuma
icio nthe cietawa conditions ya E.N.T. Yeah. Na daktari ni bibi tu maantu bedra baina infection de yusia minyoro kana memero kana mato. Atwanjiri na ni minyoro. Conditions ira ci affect minyoro commonly kuna complaint. Yes. Na kuna homa. Homa ciiko type nyingi sana cia homa. Kuna ira cia allergy. Na kuna kinya allergy onto ira cietawa seasonal ni ya na season. Kuna ira chronic na kuna perennial. Ya in ya out wina choma. Yeah. Conditions uni cieta iki disturb one to non to conditions ira ukaweta kada E.N.T clinic. I think more than 50% patients probably ya clinic you that na thina cia choma. Thina cia choma icho chi na chike ikareta thina ingi, for example nose bleeding. Yes. Ikareta thina yonto ya infections. No watu kinya infections cia matu secondary from the infection from the nose like rhinitis. Actually tumeta rhinitis. Rhinitis hiyo yomba kwetha ya bacteria, yomba kwetha ya allergic. Na era common kabisa ni allergic. Allergic rhinitis nchoma ya allergic. Yes. Ya na ciana mamira ya thara ya karioro te mamira ya thara ya thiki karioro na ni thae na symptoms ingo kwa kinya kwithwa umetho kwithwa matu. Yeah. Hiyo ni symptom ya allergic rhinitis. Na kuna allergies ingi, for example irachi kukinya ndawa imomba kwethera ikireta thina ya rhinitis iretawa rhinitis medicamentosa iretawa indawa. Onto kethera wetumaira ndawa yonto nasal drops yonto irachi etawa ephedrine. Kuna nasal drops cia kurura cia ku unblock ukethera wetumaira now and then they can also become problem. Occupational rhinitis, for example kakweta petangui fulani okwe chemicals umba kwa expose na chika njiri yokoretera thina hiyo. Na thina ichi ya neurohormone present kinya na patient akaremone ku sense smell. You mean? Etawa anosmia. Conditions ingira chumba ko affect the nose kuna sinuses. They mucus. Now on the face kuna sinuses, kuna frontal sinuses, kuna ethmoidal sinuses, kuna maxillary sinuses. Each on the chia around the face yao. Ni patire ko tumira medical terms. Okay. Ni kwe some spaces chia ile ukinao she produce mucus. Okay. Audio. Shita wa sinuses. Yes. Sinuses yu kinya chiki yako wata infection no ireta thina ya mtu akethena homa ya mara kwa mara. Na ora mtu amba ko presentia na condition ni kuingana kwa minyoro na facial pain endiki lakini it's around the face na fever. Daktari kwete nyingi mno cia nyoro na ya maingi no oranto beda cia uketha ina nchoma witatu ka uratu weka periton kana ndawa cia nchoma chemist wanyo ukabwa nire mtu amba kumenya inde ye serious imbati weta kuona daktari. Okay, no ndawa mostly rashienda chua chemist kana iranto beta kura cia nchoma ni cia allergy. Na ni one type ya nchoma we allergy na respond ikindawa cia antihistamine. For example ketha wina bacteria rhinitis. Kinyo kanyonda wiwe teora. For example itaira ina greenish mucus. No matter how you take a piriton na antihistamines. Itedira. Kono manko tumire something like antibiotics. Okay, akutha wina sinusitis. Piriton itetedia. Na wanatina kwena leo ugire mato no ya affected kumanya na munyoro. Kumto no ethero na thina munyoro ya kila ya ita side choto. Okay. No fafanu yangu.
structures cia E.N.T she related kotega yonto nose it's related from the nose with abanyuma na mankake na makwa lungs kwina pharynx. Yeah. And there are pharynx watega anatomy kana structure yotora kwe Tharaka kari ni ina katiuka ka communicating between the throat. Okay. Now to it was eustachian tube. The purpose you only balance the hair from the outside na from the inside. Yeah. And kuka kwina secretions sira ikawata infections still mtu na wata idena shemato she originated from the nose. You can lead even to the ear infection. We want to chita E.N.T. She connected. She connected. Yeah. Na mtu akethwa nosebleed no yethero indicate a very serious problem kana ni kintu tu kawaida mtu amba kuwethirwa first aid na ikathira. Nosebleeding commonly ita E.N.T condition na ita itu kuka mtu akakodana nosebleeding kuna anterior na posterior. Yes. Anterior iko mbele, posterior na hapa nyuma. Mostly anterior niyo ita E.N.T. Posterior no bleeding no ita conditions ingi onto mtu akethera na ulimo yo pressure. Okay. To blood vessels to rupture no to mtu akanos bleed but not necessarily related na tena chia minyo but related na ulimo yo pressure. Yes. We know it our medical cause of nose bleeding. But nose bleeding nonto ya sana ke minyuro na tekanyo. Kuna sababu ile tumai ya sana ke minyuro na tekanyo kana matu. One of the reasons ni blood vessels ile cheta ke nostrils ite taraishie inside the cheta just below the mucus. Na kuna mucus lining ke nostril and the blood vessels in just below the mucus, such that mucus is eroded, blood vessels are exposed. Go on to have our time to nostril, constant plugging of the nostrils, nose bleed, into your home, recurrent, dryness, mucus membrane, or the Gokonyara now, no go to nose bleed. Blood vessels chionga kuna external carotid na internal carotid artery anastomosis ni kwa tanira na no etume mtu akambleed na tukiariria thina cia matwende ni thina ntuire kucietherwa ikituma mtu aketherwa ina problem na mato yake. Okay, mato tuanjerie na mato from outside this part yoto itawa auricle, this external part. Yeah. No what conditions. Me otoko ina kweda kubidi tuni cartilage. Okay. Na love cartilage we lined na skin. No kwa infections yonzuri wata skin kana cha cartilages cartilages infections cha cartilages yeta chondritis. No what ni chondritis. No what ni skin ni yonzuri wata skin yeta cellulitis. Yeta kimatoto meta espiliasis ni watonya utono ndene kwena tube yetawa external auditory meatus yeta around 2.5 centimeters kuma au to opening mangara ke hiandra part imwe bigger part is cartilaginous. Cartilage, the other part is bony. Yeah, you have to. The conditions that affect that lining. Lining new condition that is affect to see that ikia kwenda bacteria to see otitis media. Now, otitis media that lining is our external, otitis media external. Onto kwenda otitis media kuwata utondene. Onto kwenda divided in 3 parts. Kwenda external here, middle here. Na inner ear. No, chonda ni watu ne infection yita otitis media. And ile wata tube ya nja kwena external otitis external. Commonly itawa swimmers disease. I don't know kama wale watu swim sana ndio wanapata hiyo shida. Na ya mengi naona mtu atora maira na mato.
kana mtu akauga na kuiva matu murimo cionthe ciana cia nonto wa bacteria iyi ni bacteria hiyo ya otitis media ina stages ni progressive disease ukwira kanjiria initially watima at the first stages mtu na kuiva kuithoto kugetha kwi full na rimo ketho kuiva clearly then daktari atamuriko twakona lining ya skin ye somehow ni change color yo ketha irendish you know the problem problem yonto ila cia pimples eta yonto ndene no imblock nyasio to yeta erythrospiliasis ka fanculosis kuna infections yonto cia fungo yeta wa automycosis na yuna chio represent ina mtu kuipa to coloration changes whether kuna whitish debris or kuna conditions kinya cia viral yonto ira itawa herpes zoster opticus. Herpes zoster ni murimo wa viral ira virus ingeta wa varicella zoster. You know presentation yayo iwata ibiata nerves fulani. For example, mtu akadhainio na effective in the eye kana yeta bura ikaleta paralysis especially ya na we supply face ita official nerve ni affect patient. Also kuna conditions that affect the ear drum itawa meningitis na meningitis and then ear drum ikakwithera affect for so long ni form granulation tissue ewe ndino present na kinya otoria ni discharge from the ear na discharge in form of roi kana maira yomba kwita roi kana maira okay yonto ila kera na maira itawa suppurative otitis media na kuna chronic na acute na kuingia wata sana nto barabara na murimo ya sukari itawa necrotizing external otitis media either very severe meningitis ni ya affect the ear drum na mostly ikakwethera bacteria most of the time utapata in affect one ear inatoa purulent ina causa discharge ina smell even very bad smell mutegeri wa WeruTV ni boya no tuba kwitha wina batuka itene kau na turukendeka ingai indi tucoka tuketha tukiarira cia mirimo ire wata mtu mno kire mumero yake utaura tu pati mbere tukumbite kwariria mirimo ire wata mtu matu ona kinyami nyoro na tukomba kwariria antu bara mirimo ire wata mno waita kurai tucokete. Samaki onto ya salmon, tuna, mackerel na sardines yama ingeni tetha cia immune system ya mwire ikamwire inya ya kurwa na mirimo mwanya. Muntu akamenyeria kuria samaki wakaita ni mwaya ya nkoro ekurita nguipo boya mno na tira isi muntu agwatwa ni mirimo ya nkoro ira mingi. Rira mwekuru NAU na bati kuria samaki cina omega 3 nondo ni tethera cia mwana okura boya mno omega 3 ni tetha cia okura kwa akiri na metho ya mwana. Usonkoni buona na siati anto barabari ya samaki mno ni batethera cia akiri nonto batiolanga ya maingi na anto bakomba kuthwania boya. Ni boya no tuba kuwatanira na baturi ingi mubangone ya Ugima no Utonga na au kabere inkobwirite twicoka tukomba kwariria mirimo ire wata mtu kire mumero yake na twatanirite na Dr. Liki Gichunge uro tuthomethia ukonia mantu ya ku daktari ni mirimo iriko iwatanga mtu kire mimero mno. Okay, ke murimo ire wata mtu mumero mno sana commonest kuna tissues ira ci surrounded mumero hau ira twita lymphoid tissues kuna tissues yonto ya tonsillar tissue kuna era yetawa adenoids na ingi those tissues is affect our mno na commonest sana itweta na adenoid na tonsil
glands icio cia affected sana conditions ile ingi cia affect mumero kwina larynx kwina laryngitis bacterial infection ya larynx kwina throat conditions yonto ya cancer yonto laryngeal carcinoma na kwina mana mumero na kwina esophageal carcinoma cancer ya mumero na ta mirimo yi present ye therere mimero mno mirimo mimero mostly present in ineko kwa mirio kaigwa murimo yutumita na medical terms odinophagia yes candisphagia kwa mirio kento kaigwa murimo other times ni present na okare moiko merinto yonto ya solid ora merinto solid ukanjire kuigwa murimo other times watirima mto amerinto yonto byaroi na kuigwa murimo kwina conditions myanya cia E.N.T the commonest condition ya E.N.T sana ira isumburanto ni also ipa present in hoarseness of voice ukaigwa mtu sauti ete kweya na bora kwenda kinyanto bathikiria mno kwa kuona mtu a presented na hoarseness kura kwa sauti for 1 month mtu na batiwi kwa aramto arasiana kimweo kabisa aga kuria 8 ya 1 month mtu na bati kweta E.N.T clinic aka screened na akabwithirwa bronchoscopy na laryngoscopy akamurikwa larynx nonto commonest presentation ya cancer of the larynx laryngeal carcinoma ni hoarseness of the voice. Now the good thing with that cancer is that ikiwa undetected early ni dira. I think umeona watu wengine unakuta unaenda unatolewa hizo voice box mtu na atare sauti nyura umeona watu wametobolewa hapa anakuwa watoi sauti wakifunika hapa unasikia anaongea na faint voice ntaona utaona but nimeona a number of people yet most of the time ni laryngeal carcinoma. I've seen a number of mortality nimeona watu a number of them who have died because of the laryngeal carcinoma. Na either a form of cancer kana ni cancer. Okay. Na commonest symptom ni hoarseness of the voice. Sauti mtu naiba somo limo kana sauti tu yura udhari. Sauti kura. Na kumeria mtu akameria vya korea kawaida. Kumeria stages ira yeta chamus me cancer kaita explained local spread kwina hematogenous through the dam lymphatic draining system. Na kwina mirimo ndi ingelaite ithero ya associated na throat. Kwina to ngarangari ndi nicho chitawa tonsils na ingi itawa adenoid hypertrophy. Aki throat kwina those glands onto that tonsils chidachi kifosa ingi itawa tonsil fossa. Yes. Just above it ila itawa nasopharynx. Kwina gland ingi itawa adenoids. Those are the commonly affected conditions. And where there are adenoids, especially children, are present in kusno. Baiba mtu na kungoroto tuko, especially children, and it's very common in children. Alafu minyoro kedrai blocked na nontuba kumbloko kwa minyoro baiba mtu ate kwaria buko na kwaria na sauti ire na speech. Kwa dia minyuru nimendiko tamba meta na solalia condition ni affect sana children and affect even learning ke toana nonto mtu atomba breathe through the nostril what remendo tukubate kumama nonto bairia bakem breathe through the mouth abate kuona toro ekwana and during the day bakada bana iraita wa hyper insomnolence yani kumama saindi mudenya they cannot even learn. E condition very common. Na ni respondi ke children ni respondi ke ndawa ichi ya antihistamine na steroids eke akwethera ya uncontrolled kabisa. Ilo mtu ataka akabwithirwa surgery. Lakini kwa mbele
ya medical management ikiakoremo kwa treated muntu aitaka akatwa glands ucietawa adenoids na effects cia kurita onto imbi betwe cases kadhaa ila ntobera wa mtu akoitwa ngarangari na temo affect afterwards isi therwa ciena two functions mwire ni play na rimo no ibo mtu akiwa mtu akaitwa toni kuitwa ngarangari the sense of taste ni ura kana mtu atomba kuiva ladha yento onto bibe therapore oma I don't know kama ngarangari ilitawa sana kwa kanyamo kaya unyuma ketawa uvula and some cultures especially central Kenya ibaitaba kaona mtu akedhai kora nini baitaba muitaka uvula yes kanyamo kange kaya unyuma just behind the tongue awero kasula sulite ketawa uvula kauke iba kaita mno but kaute ko kedara ka affected kwina glands uchietawa tonsils na adenoids kwina ingi chietawa palatine lakini dashi affectawa sana ni tonsils dashi imba roe sio ni ku affect ni kwa rest infections ontori ho breathe here ukako breathe onto bacteria yeta ikatrap wake and sometimes ni swell onto bring their immunological sikawata infection kinya irritants yonto ya chemicals ni allergies no itomeka imba nonto their raw ni ku safeguard the body against foreign irritants mtu akabwithira surgery no life yake tu ni endelea yeno mo afterwards utaire changes ya na rito akurito era wa askari ni toma kuri askari nyingine toma mtu akawato ingarangari onto boni o makana ni mantu tu yara to era wika mtu ateka tumire into bila bina askari nyingi it is true kwa bacteria si colonize na kanywa chi findi na sukari na ora tu bacteria kia kuingia excess yora ikinyeke the normal flora kia kuingia zaidi they can be pathogenic yes kuna bacteria kanyo chita normal flora but shia findo sugars they increase in numbers when they increase in number now no itanika attack I think that's what happens okay na ngio soke nyuma kidogo daktari kwina kaunto wetereka mtu kwethora na foreign object kile matona mno mtu bwethera bwekarika kile ana banu no wethire mwana wekira mpempe kana tuia mato mtu asiethira ki situation mtu ye wetala mbere mtu abati kwa yerere kana mwana no wekira kento na akira how serious can it get foreign bone yonto ya kwetha yonto ya utena etetonya no etonya minyuro yawi eke otonya keminyuro it's an danger nonto neck obstruct yawi ko wewe bati ko yukwere emergency ya hospitali na kwena kinya sama emergency misha siro bati uteka ukona areri kwetha yomba kuteka katika brekinya mtu atrakinya hospitali nonto it can lead to death yawe kia kwa obstructed sometimes back I saw a patient kuna tonyamoto atweta wanjude turanto bacheza yes kwe kana I don't know alikuwa kanacheza nayo kakameza so when kalikuja kama kana kajira kakiwizi kakita sauti na difficulty in breathing yale mrete mumero kana I suspected ilikuwa imeingia kwa airway to kajira na wizi. Fortunately tulikuja tukaweza kutolika inamisha alafu tukapa in the back ikatoka and sometimes yoka kuona yonto mwana amereti kintu yonto yake no mwenamio alafu kama part on the back ukona mongo kenda kuma but no bati utega into yonto bila tutega first things yonto yawe no bati utega kadha kwena secretions kuma keminyuru yonde yakarurwa katoka dai mahoma yo yakatoka kabisa kendai yawe idira ili open iketha yonto ya matune most of the time it may not present an danger acute danger or an emergency unless ikiotura oto yandram ile mwana umba ku present in acute pain yes but most of the time we need taking unnoticed mwanka
ikawatwa ni infection. Yawatwa infection na ndilo ukanjiria kuona manako present na problems. Okay. Now, how severe can E.N.T get? How dangerous can it be? E.N.T can be very severe. E.N.T structures, E.N.T is related to the brain. Infections to the brain can be very severe. Yeah. Around the face, you can around the face, leo tukapona turonda tutu mandaktari to yukashia seriously mnono to bacteria ya tonye yonkuma towards the brain nomba kwenda muntu in coma the following day akwata encephalitis. So around that face kwe area etawa triangle of danger nonto infections yuche no chiete narachia infections ya matono ikoretera mirimo yonta ya meningitis. Which affecting bones, your skull. Yeah. So they are fatally serious conditions, E.N.T. Na tukidia mubango yo daktari, kwena intonto beta murimo yo tuku. Ntamenya ni mbibyo byongo but no ne mtu ina tontondo somewhere muromo kana around kanyo. Bethera bibyo byongo na bethera be related na E.N.T. Yeah, E.N.T ni affect yon tuna miromo itawa E.N.T in medical terms itawa per million, lips itawa per million. Ni affect murmo yo itawa tuko to yota herpes labialis. Yureta wani viral. Ni murmo yo yota recurrent most of the times. Especially when you are exposed to excess strain cause stress. For example, when severe infections. Then it manifest through. Yeah, no, to was strain near mwiri. No, you manifest even severe pain. Retrovirus is herpes labialis. You respond okay kumba okay akuipa symptoms chia yo mbere yutera tabura yutera erupt. Non to mbere yanjira igena kamwido kafani fani. Ukauranda wa antiviral itawa cycloba oaka iti erupt. Na once you erupt karonda ka take 10 to 14 days kwara. Yeah. And bangi ba affect wa sana ni ba better immunity already down, especially the patient para better when HIV. Iba water conditions ya lips. Ile itawa mucocutaneous presentation. News only last even month, 2 months. Yeah, before you did kabisa. Ndipo ya sana. Nontubo kwete watanilete na batu mubango neyo. Na mutegeri wa WeruTV iruni rwari rwatohure na runa daktari rokonya ear, nose and throat infections kana mirimo ire wata mtu mwenyoro mato na mumero yake watadana nao ni Jumatatu wingi mubango neyo ya Ugima na Utonga tukiareria mantongoroki ya ukonya mire yetu. Onimbe tawa Doreen Katambi Kenya. Kurumwa ni nyumota mpaka na kuro ni untubu karigaya maingi mno. Rimwe mtu akarumwa ni mpaka no kukare akauntu kanunu ende no tire bacteria ila siomba ukwaithia. Ukethira utarumwa anene no tambi au warumwa na roi na sabuni na kuma au no wake antibiotic cream na owe na kamutambe katheri kana bandage. Ya kurumwa anene ni nyumoi mwankatheri ke kauma kana ukaona kuimba matoka sibitari na umuntu sindano ya rabies kana ya tetanus.